Lesithuhle TV sakubingelela kanti-ke njengamanje sikwephatheleke udaba nokuyilona-ke oluthela abayindida ezinkundleni zokuxhumana nolushiya abantu abaningi nje bekhathazekile emphefumulweni. Udaba-ke oluthinta-ke ukwedutshulwa kulinyazwe kabana ilunga leqembu lenhlangano i-IFP, Inkatha Freedom Party esikhawini. Kanti-ke kubikwa ukuthi leli lunga lalenhlangano ile-IFP uNhlakanipho Thango wedutshulwe ngoyaba lezinhlamvu ehamba ngemoto yenhlangano ngalesikhathi-ke ehamba yedwa. Kanti-ke ngenhlanhla ukwazile ukuthi abaleke khona elimele, ukhulunywa usesibhedlela uyelashwa khona, noma-ke imbangela yalesigameko ingakazeki. Kanti ngibuke Lesithuhle TV na ungashiyela nje ukuphola kwakho sizwe ukuthi kuthini mayelana ngalolu daba-ke lokudutshulwa kwamalunga amaqembu athize noma ezinhlangano ezithize zamapolitiki.